generaciji koje publika voli, a postoje i oni koji postanu simbol jedne epohe. Dragan Nikolić bio je upravo takav čovek čiji su osmeh, glas i harizma osvajali publiku decenijama. Od buntovnika sa velikog platna do omiljenog televizijskog voditelja, ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Ali koliko zapravo znate o njegovom životu? Kako je postao jedan od najvoljenijih glumaca bivše Jugoslavije i koje priče se kriju iza njegovih najpoznatijih uloga? Da li ste znali? I danas se njegove replike i scene dele na društvenim mrežama, što pokazuje da njegove uloge nisu izgubile popularnost ni među mlađim generacijama. Njegov prepoznatljiv glas često je korišćen za naraciju i sinhronizaciju, a mnogi ga pamte i kao televizijskog voditelja. Sa suprugom Milenom Dravić činio je jedan od najpoznatijih i najomiljenijih glumačkih parova na prostoru bivše Jugoslavije. Publika ga je volela zbog prirodne glume i šarma, zbog čega je podjednako uspešno igrao i ozbiljne i komične likove. Tokom karijere ostvario je više od 180 uloga na filmu, televiziji i u pozorištu. Malo je poznato da je nadimak Gaga pratio Dragana Nikolića gotovo čitav život i postao deo njegovog prepoznatljivog identiteta. Ako želite još zanimljivih priča o legendama domaćeg filma, pretplatite se na kanal. U sledećem videu otkrivamo život još jedne velike filmske zvezde.